تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اسناد خانی کرن گوڑنیک نات کان اگر کائنات اسمن وچون آسی سوشپان پروردگار یمن نات پڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنس نا ونو یلیت کوشی بیالن کا تھزر یلیت کوشی بیالن کا مقام یلیت کوشی بیالن کا بلندی ونو مگر بورکی روزن والا تیمیشی پانین گسن مشد وپرانون چنکا تھائی شبوز مگر ان حضور علیہ السلام اس مقامی معراج میں لیو تھزر میں لیو بجر میں لیو ام کرن امت فراموش ام تو تیت امت یاد کیا شفیق ہوسنا امت ہوسنا یوت رفیق شبیقہ یلی نیری نبی فیری پگا روز باشر انہیں نا نبی پاگا تجھ کرے امت میراج اس پیڑ کو یاد کیا تھا وینو بڑی امت یل نبی علیہ السلام یل کوئس دخ واتن پریشانی واتن ونو تمیشا پت کوئس کات گسن برداشت تمیشا پت کوئس ونن گسن برداشت تمیشا پت کوئس کیا ونن گسن برداشت الکام بیمار پیون مگر یلا تاجدار سوس لاشتک وقت کائنات کی نبی اللہ دنیا مزنیارون بار بار چکشی گسن تیری بار بار چپیون ہوش گسر چون تمیون نبی حضرت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ عائشہ صدیقہ چی دیون آب چھرکاو تاجدار چوہوش ون تم ساتن نئی کہن روزن یادی عائشہ صدیقہ دبن تم ساتن دوست تاجدار زبوین ونن اللہم اغفر لی امتی ہاں بار خدایو عظمت والی خدایو ہاں پالن والی خدایو ہاں شاد والی خدایو میرس گناہگار امت اس کرز مغفرہ کرتنیت جماعت تاجدار شو امتک شفیق نبی یوت شفیق شبیقا یوہی مدنی تاجدار ایک دوشز گرواجن بروکن سیدات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یس گرواجن عبداللہ ابن عباس یم تفسیر عباس لکمت چو سچو شاگرد رودمت حضرت عائشہ صدیقہ کمیس حتی سمت اسمز گورنی چالما گورنی شاجزا ساسی امت جموش سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دو بیہت پنیس خاندار اس برونکن یہ چوا یہ ایک دو پنیس خاندار اس برونکن ام بچ خاندار اس برونکن باز کرن پانوین کلام سویتی چس تاجدار تولن دست مبارک کوکن یہ چوا تاجدار چو برونکن چس گرواجین مائی محبت سان اسنا دپن تاجدار انتل دست مبارک دپن بار خدایو عظمت والی خدایو عائشہ صدیقہ اس کر مغفرات دعا کس کرو دبی و رحمتک نبی کرن دعا پروردگار سو نبی کرن دعا دپن میاری خدایو عائشہ صدیقہ اس کیا کر مغفرت نبی سوید دہان نیر دعا عائشہ صدیقہ کچھا خوش کیسے یا چوی دعا سو دعا یا دعا سی جابت آسر وڑی نال مجرہ در دبر خدایو عائشہ صدیقہ اس کیا کر عائشہ گئی خوش تھاید کرن آمین تھاید کرن آمین تاجدار فرماون دبن ایمین گرواجن کچھا خوش گیا میں کرمی دی خار کچھا خوش گیا میں کرمی دا ای عائشہ صدیقہ کچھا خوش گیا حتی زود میں اوسو میں آج تاجدارو ود میں اوپر میں آج تاجدارو جانتان میری
ہتا وہ تو میرے تاجدارو پنن سو میانہ سر تاجو چٲنِس دۄہس پٮ۪ٹھ تہٕ گژھو نا خوش ژےٚ کوٚرتھم دۄہ دپن عایشہ کۭژاہ خۄش گٔیکھ دپن عایشہ صدیقہ گٔے تیٖژ خۄش سرِ مُبارک ترٛووُن نبی علیہ السلام سٕنٛز کۄچھِ منٛز تاجدارن دوٚپُس عایشو تھوٚد وۄتھ تھوٚد وۄتھ تھوٚد وۄتھ اکُے دۄہ کوٚر مے خۄش گٔیکھ کُنہِ چھُے نہٕ یِوان خوشی انتہٲیی ژٕ کۭژاہ خۄش گژھکھ مگر عایشو ژےٚ کوٚرُے مےٚ اکھ دۄہ خٲر ژٕ گٔیکھ ییٖژاہ خۄش یُس دۄہ مےٚ ژےٚ کوٚرُے نا کٔژِ لٹہِ یُس دۄہ مےٚ ژےٚ کوٚرُے نا اکہِ لٹہِ ژٕ گٔیکھ ییٖژ خۄش مگر عایشہ یِہوے دۄہ چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ کران اُمت باپتھ ژتجی لٹہِ کۭتیاہ لٹہِ ژےٚ کوٚرُے مےٚ اکھ دۄہ ژٕ گٔیکھ ییٖژاہ خۄش مگر عایشہ یِہوے دۄہ چھُس بہٕ اُمتس کران کٔژِ لٹہِ وۄنۍ وہ مغل پور کی روزن والو یُس شفیق نبی شبی کا یُس رفیق نبی شبی کا ژےٚ چھُیا یاد یا نہ چھُیا یاد ژاو گوٚو دُنیاہس مو مگر تاجدار کٔژِ لٹہِ کران دۄہ ژتجی لٹہِ کٔرِو جنگہِ اُحد یاد جنگہِ اُحدس منٛز گوٚو دندانہِ مُبارک شہیٖد گوا یہ چھوا جنگِ اُحدس منٛز گوٚو دندانہِ مُبارک تاجدار شہیٖد ییٚلہِ شہیٖد گوٚو حضرت جبریٖل آو حضرت میکائیل علیہ السلام آو عرض کوٚرُکھ آقا یہ دندانہِ مُبارک گوٚو شہیٖد یہ دیوا ایسی یہ کروا ایسی عنایت ہتو ملائکو توی کیا کروا دندان مبارکس دوبن آقا ایسی از بچہو خدای سید غزب نش ہتاس تاز کو دندان مبارک شہید تاجدارو یہ دیوا یہ یور دندان مبارک تاکہ سو بچو خدای سید غزب نش یا رسول اللہ تاجدار کیا فرق دپن ملائکو بنا حق نہیں دندان مبارک دیت آقا کیزے دپن یہ تھاو با امت کی بخشش خاطر بتاو امت کی بخشش خاطر حضرت کیا دپن یہ لکھایا امت ایک دو قسم نبی کرا میں دبی پروردگار دبی محمد چھوڑ امتن چکرمید گناہ واریا تمو چکرمید نافرمانی واریا دپن بیل میں خدای وینی تاجدار دپنو ملائکو بھاگ کر یوہی دندان مبارک پیش کہتی قیامت ایک دو کر یوہی دندان مبارک پیش یتو یہ پیش کرب پروردگار اسوان بدبس میانی خدایا چاینیو بندو کر میں جنگ احدس مز دندان مبارک شہید تیمن کروی میں تیدی ماف میں ماد زیاد تر میں کر میں تیدی ماف بدبس بار خدایو عظمت والی خدایو شان والی خدایو تیمن کروی میں تیدی ماف آزاو سین بکون سن میونی دندان مبارک سوئی دپن بدبس مولا میں کور تمن تیت معاف امی برکت کر یتیمینس گنہگار امتس معاف دپن ملائکو بنا دمہو دندان مبارک میاش امید امی برکت کر پروردگار مینس امتس قیامت ایک دو معاف کرتن یت گنہگار امتس معاف تاجدار اسود مازو امتو امت ویزی یاد امتو میراج اسمز یاد امتو نیرن یاد امتو قبر مبارک اسمز یاد اللہ اکبر فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن الدنیا مز پرد کر رحمت نبیان صلی اللہ علیہ وسلم یلیس پکن پکن گئی لاہد مزول تاجدار دبن میاہی نوار میدیت آلو او صحابو جگت رائیو حتی سکا کرون دبن لاد مزاوشا لاشتک دیدار محمد عربی میں
ترائی وہ جائی میں ترائی وہ جائی ہتا میں ترائی وہ جائی دپن یا میں زیارت کر لبہانی مبارک اس ہلن میں دو پانو یم لبانی مبارک کیازِ ہلن دپن یل بہ نزدیک پہموتس دپن میں دیت گوش تاجدار سن زبان نیرن امتی امتی خدایا مینس امتس کرز مغفرت یہ گو نیرن نیرن تاجدار کرن امتس یاد یہ گو زندگی مز تاجدار کرن امتس یاد مگر امتی اصل نبی یادی سپوز نبی سندن طریقن چھٹی نبی سندن سنتن کرمزش چھٹی اس نبی سند طریق اپناونس ٹائم یوان مولود مناون گو ٹھیک مگر مولود ونن تھی یل نبی سن سیرت اپنایا یل نبی سن طریق اپنایا یل نبی سن اخلاق اپنایا یل نبی سن عادت اپنایا یل نبی سن حقوق العباد پوٹ ازمایا یل اپنایا تیل چی پروردگار دپن مولود گسی قبول چھنا یمس نبیان کریات اس پزا سن نبی مشراو ونو بڑے عطا کرو یاد تاجدار میں فرمو بوسوس تلت نبی یلادا موسم چتابس درمیان اوسنا بوسوس تم ساتن نبی تم چ سرٹیفکیٹ گوڑین بوسوس تم ساتن نبی یل پروردگاری عالم ینن مقام حب مز مقام تجلی مز یل تاجدارن یل پروردگارن مقام قرب بز یم نور پھرنائتن پت تھون پانس برون کن پت چون سوئی اکھ نور خدا بیچ نور محمد رسول اللہ ام پتا تبر پروردگار ام یادو بچوس کنت کنزن مخفیا بچوس کھٹت خزان امس ما زانیا ویکا خدایا زانیا وکا خدایس گو گوڑائی محبت دبن فاحببتو میں گو محبت کمیوک میں دو بگوسو زیل پرزناون ببناون کانتیوت ام بنو پین نور پیٹھئی نور محمد ونیا چیزی اکھ نور خدا بیچ نور تو شایئے پروردگارن ام نورن وندبن مولا ونچن چت مورائی کہائی میں دکھائی اجازت ونچین نماز دپر مسکائی سے میں دکھائی اجازت بپڑھائی زرکت نماز کچھ ونچا کوئی پڑھمس ور بنیو نا یوئی ساری وی برور بنیو نور محمد تاجدار دبن نور محمد مولا بیچا اجازت کیا پڑھا یہ پڑھن چون تمینش نماز تاجدار کرن دون رکعتن نمر نیت ام بچ تاجدار قیام کرن ساسس وریس فرماون تکبیر تحریما ساسس وریس ام بچ تاجدار قیام کرن ساسس وریس رکوع کرن ساسس وریس سجد کرن آسس وریس تھود وطن ساسس وریس فرماون سرکات نماز پڑھن تاجدار جمعی پڑھن وہن ساسن ورین کسن ورین چین 5 منٹن نماز پڑھنس فرصت تاجدار پڑھن سرکات نماز کتس کالس دپن یل نماز مکلون پڑھت ون چھس پروردگار دپن میانی محبوب ونستان اس نماز کنسی پڑھمت ون پڑھت تس نمازا ثکورتس خدای خوش کیازِ ونستان کرن کنسی تعریف ام پت چھ دپن پروردگار امس پنس نورس کمس نورس ہتا میانہ نورو نا بڑو پن نور پٹ نورو ہتا ونا کورتس خوش چا پڑھت ون ساسر ورین نماز آزاد چی پروردگار دپن آسمان کیسا کیا
از مانگ کیسا تاجدار شوین مانگن خالق کائنات دیون دیا نور اخش نور خدا بیچ نور محمد رسول اللہ تاجدار شو مانگن دن وول کس ونمو بڑی طاقت وول کس بڑی ونیو دن وول کس طاقت وول کس سپر پاور کس اللہ سپر پاور کس اختیار وول کس امیسو سپر پاور چبی کا خدا سو سپر پاور ہے اللہ چھنا امریکہ ونیا سپر پاور شو امریکہ ونن سپر پاور شو امریکہ ملک سوی امریکہ اس ونن غزہ بناون جہنم لیکن سپر پاور کا پاور دیکھو سپر پاور شو خدای سگو پروردگار عالمین لماذا امریکوی بنو جہنم بنونا سپر پاور کو سپر پاور وشو امریکہ آز برون دودا وشو حال سپر پاور آز وشو حال کتن بیہنون پاور کم سون چنو سپر پاور کام سپر پاور چکوس پروردگار تمیسو سپر پاور چھا بیکا یہ پروردگار قہرس پڑھی پروردگار یہ قہرس پڑھی کہاں بچاون وول بننے کے تتھیکن کہاں ہتھیار بہت مقابل کرت کے یہ کون قہر چھو خدای سو امریکہ کرن ہلاک تباہ دبیو سپر پاور خدای حفاظت کرن وول تو پروردگار رب العالمین دن وول تو تاجدار دبرتا میانی نورو اتا ولا وی مانگ تو کیا چی مانگون تاجدار کیا امسادر مگر دبر بار خدایو عظمت والی خدایو شان والی خدایو زبان نوتیز با پانی نور پیٹ مگر وین پاج میں کس رکس وین چک دبن میں مانگیں زا مولا میں چترن توہی نش چائن بناونا نش فکری سوزیک میں اکس امتس زیوٹ بینت اکس امتس سردار بینت اکس امتس نبی بینت سوزیک میں تد گناہگار امتس کن ای مولا تمائسن گناہگار خبر تمن بچارن تگہ نماز پڑھن یا نتگہ پڑھن تمن تگہ رکو کرن یا نتگہ کرن تمن تگہ سجود کرن یا نتگہ کرن حتم یعنی خدایو ساسی گناہگار امت بناو مگئی پنگ بابت بناو مگئی پنگ بابت بناو مگئی بدل کن بابت یعنی خدایو یل بودت امت اسکن گسائی آنسا منگون کیا چوی دبن میانی خدای سوش زین تیزن تمن نمازن کن سویزی یمن میانن دون رکاتن کن سویزی میانن دون رکاتن کن حتی تمر ما کش کرتی میانی خدایو تمر ما کش گونا میانی خدایو پاشش تاور ونک تد گناہگار امتس کرشم مغفرات کرتریت جماعتس یوس شبیکا اولت تھینیا زندگی مزدیا نیرن دیا قیامت اللہ تھائیت امتس اس پہ یہ نبی مشراوی اس پہ امسن تعلیم مشراوی اس پہ امسن سیرت مشراوی اس چو سوری یاد اگر نبی چھنے یاد مبارک بن المغل پور کیا مو نبی کور بذریع مولود ونکس یاد پروردگار کرن گشنی ہو رہی اسیت جماعت اس گشن رہی پروردگار کرن اسیارنی کامیاب اس طویل موضوع میں ون مختصر کرب کیا گزارشات رب العالمین ہوئینو تویت بہار اشت بہار پروردگار کرن اسیارنی قبول پہنے بارگاہ مز اچھو مولود شریف تلاوت کرنا اچھو ٹائم لگا تے موجود کر میں قلیل وقت رب العالمین ہوئینو تویت بہار اشت بہار سارنی ہون پڑھن پرناون کرن پہنے بارگاہ مز قبول صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ تبھی
مکک ونا یا مدینو لال ونا یا سشکو کل عالمن خود سائی خانا اللہ صلی اللہ مدینہ مذکر سن سائی سارے قریبان پچے کس فل رائی خان اللہ اللہ صلی اللہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولود از درمیان لائیو وغیرہ سوری باند پانے پانے موبائل تے جو باند اللہ تبارک و تعالیٰ تے قبول لائیو آش چلن مولود از درمیان چھو لائیو کرو باند اللہ تبارک و تعالیٰ کر قبول پہنی بارگاہی مز رب العالمین ہائی بہار کامیاب کر پروردگار انشاءاللہ جان کو دا جاغان جانان رغامت جان کو دا جاغان جانان رغامت مغر با فخر گلیس رغامت مغر با فخر بچی حیدن کا بات چاہ پان روزن روز در بچی حیدن کیا بات چاہ فاق کے ہن شکہن پاور رغامت للآل فاق کے ہن جان کو تاجا رغامت یس دوا تس نیچ ساران تس بنان دادے دوا یس دوا تس بنان دا بس شفاعتو جام چاہ رغامت بس شفاعتو جان کو تا بڑی بڑی چیپ سے آرام تھا خرق وطرون چیز کرام چیپ سے آرام تھا پان میں سے پیٹ ڈاف جان کو تاجا
پروردگار سون یہ پرن قبول مولا یتکن ہند یہ پرناون کر قبول پنہ بارگاہی مز کر قبول سون گناہ کر معاف